sad drugi kvalifikacijski trening, pređe prvo dan, boxing sve, skill. Sad 8 minuta, to ćemo kasnije. To ćemo poslije. Samo me uvati da se vidi s kim kako je. Marko Ćotić, ha. Da se vidi s kim. Šta ću iz profil? Sad se vidi ovako, sve sam onda testiran, oće, izvrsno. Idemo za eventi baterije. Jest. Je, ne tresi se. 1.02 ili 3 je bil. Prav stol. Pokušaj broj 1, 100 kg, 20 kg, šipka 20 kg. Ima vremena. Sounds fine by me. Šta je Dražen? Normalno, zagrijali su prije, neš gubi vrijeme. Imaš ti to stoleone. Dobar. Jako! Dobar! Bravo! Ziđaj! Nova kilaža, pokušaj broj 1, 105 kila. 105, 2,5 s jedne. Dobar. 2,5. S druge strane isto 2,5, ukupno 105 kg. To. Ovo je izgledalo lagano.
Sidi, odmori. Bravo, godnja i prišu. Da, normal. Oba već. Ako ne misliš više diza, da. Ao, Bajo. Evo da pogledate malo i Marka Ćotića. Ide. Bravo, Bajo. Ao, Stoli. Imaš ti to. Drži. Dobar. O, budi brz. Dobar. Bravo. Bravo, Stoli. To. Ti, kakav je feeling? Znaš bolje od mene. 107 i pol. 1.25. S druge strane, da naravno poslije snima. 1.25. Čekaj kraj, još kreni na 7 i pol. Da odmoriš. Stole, kreni. Ne gledaj, koncentriraj se. Ide! Dobar! Bravo! Svaka čast. Još jedan put za svaki slučaj. 2.20. 2,5. 1.25. S druge strane ista stvar. 1.25, 2,5.